Namakuru agezweho agaragaza M23 ko imaze gukora tombe ku kibuga cy'indege cya Karehe. Namakuru avuga byinshi cyane ku bijyanye n'igitero gikomeye cyane cy'izingabo cya AFC M23 zongeye gutera igitero gikomeye cyane. Ni nyuma yuko hakomeje kugenda humvikana ibice bitandukanye byagiye bivugamo amasasu menshi cyane, ndetse byaje kugaragara neza ko M23 iri kugerageza kuburizamo ibitero bikomeye ikomeje kugabwaho n'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Abasirikare benshi cyane muri izi ngabo za leta ya Kongo bongeye gutungurwa ku buryo bukomeye cyane, bongeye kwisanga M23 yatatse Karehe, ndetse kugeza ubwo igeze ku kibuga cy'indege cya Karehe, aho bivugwa neza ko cyamaze ubungubu kujya mu maboko y'ingabo za M23 kugeza ubwo hagaragaye n'ibikoresho byinshi cyane byakoreshwaga n'izi ngabo za leta ya Kongo n'abarundi byamaze kujya mu maboko ya Alliance Fleuve Congo. Ibintu biragaragara neza ko abasirikare b'igisirikare cya M23 bari mu ngamba, bongeye gukora tombe kuri iki kibuga cy'indege. Bivugwa neza ko impamvu cyihutiwe cyane ndetse hagakorwa igitero gishobora kuba cyanahitanye bamwe mu basirikare ba M23, ariko tageti yariye bagombaga kuhigarura kuko hapangirwaga ibitero bya za kajugujugu ndetse n'amadrone ibyazengereje Minembwe ndetse n'ibindi bice bibarizwamo M23. Urugamba rwabaye nibura amasaha agera kuri 7, imirwano ikomeye cyane ndetse ibiturika biremereye cyane. M23 yongeye kwerekana neza ko iri mu ngamba neza, aho aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye gusa n'abahunze iki gice, ndetse nyuma yuko bari kwakira urufaya rw'amasasu menshi cyane ruturutse mu bice bitandukanye bisa n'ibigose iki kibuga cy'indege cya Karehe. Kuri ubu ngubu ibikoresho hafi ya byose, amadrone ndetse n'ibindi, M23 yamaze kuhakaba ndetse yamaze kuhabohoza nk'uko bigenda bigaragazwa. Ndaje nkubwire iyi tombe itunguranye ibaye Karehe, ndetse n'imirwano n'ubu biracyavuza ubuhuha. Nanone harumvikana umwuka mubi mu gisirikare cy'u Burundi i Bujumbura mu bice bitandukanye, ahongeye kumvikana ibirirwa ry'irengero ry'intwaro nyinshi cyane. Bivugwa neza ko zari zarongeye mu bubiko nyuma yo kwibasirwa n'inkongi y'umuriro. Biravugwa neza ko hari abasirikare b'u Burundi biganjemo abashinzwe amasitoke y'intwaro, ariko kandi aba bagakorana n'abasirikare bakuru bafite amapeti akomeye nk'abajenerali, barimo ngo na Prime Niyongabo. Aba bose bari kugerageza kugambanira ndetse no gushaka gutembagaza ku butegetsi General Neva utetse igihugu cy'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero bikaba byabaye bibi cyane, ibirirwa ry'irengero ry'intwaro nyinshi cyane. Bivugwa neza ko zishobora kuba zarajyanywe mu batavuga rumwe na leta y'u Burundi, by'umwihariko Red Tabara. Ibi byose byaje kugaruka ku mutwe wa bamwe mu basirikare, ariko birishyira igitutu gikomeye cyane ndetse n'ubwoba no kwikanga kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Bivugwa neza ko asa naho ntawo kwizera gifite. Ibi bibaye kandi mu gihe amaze kwirukana Lieutenant Colonel Leonidas amuziza kuba ashobora kuba atarakoresheje amafaranga yo kubaka ibiraro by'inkwavu neza nk'uko yari yayamuhaye. Ibi turabigarukaho muri izi nkuru zacu. Namakuru agezweho none hakomeye cyane yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gutungurwa n'ibitero bikomeye cyane bya Alliance Fleuve Congo. Ibitero byibasiye ibice bitandukanye, by'umwihariko ibice neza abyegereye hafi na Karehe, by'umwihariko ahaje guhita hagenderamo n'ikibuga cy'indege cya Karehe nk'uko bigenda bigaragazwa. Ikibuga cy'indege cya Karehe ni kimwe mu bibuga by'indege byifashishwaga n'igisirikare cya leta ya Kongo, yaba mu bitero by'indege ndetse n'ibindi bitero bikomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo gitegura. Iki kibuga cy'indege cya Karehe kandi ni kimwe mu kibuga cy'indege gikoraboratinga bya hafi n'ikibuga cy'indege cy'u Burundi cyitiriwe Melchior Ndadaye, kubera ko ibikoresho by'igisirikare cya leta ya Kongo bituruka i Kinshasa, kubera ko ariho byoroshye bigurutswa bikanyuzwa ku butaka bw'u Burundi, bikaza guturutswa ku butaka bw'u Burundi bizanwa hano Karehe, ndetse n'ibikoresho biturutse hanze mu gihugu cy'Ububirigi. Ubwo ndavuga ibikoresho bya gisirikare byifashishwa n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibi byose binyuzwa hariya ku butaka bw'u Burundi, maze hariya i Bujumbura akaba ariho bakura ibyo bohereza hano Karehe, maze bikava Karehe bijya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi rero bisa nkaho M23 kimara kwagaba igitero yari imaze kunetraliza, iciye intege ku buryo bukomeye cyane izi ngabo za leta ya Kongo nk'uko bigenda abigaragara. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya M23 bafashe umwanzuro ukomeye cyane, umwanzuro wo gutera iki
iki kibuga cy'indege cya Karehe, kandi byagaragaye neza ko ikibuga cy'indege nubwo bamwe bavuga neza ko kitarigarurirwa 100%, ariko cyamaze kwangizwa bimwe mu bice bitandukanye. Zimwe mu ndege zari zihari zamaze kugirwaho ingaruka ku buryo bukomeye cyane. Ibiturika byo biracyumvikana mu nkengero z'iki kibuga. Igisirikare cya leta ya Kongo kiracyahahanyaza ndetse kigerageza guhangana, ariko bisa nkaho iby'ingenzi byamaze kwangizwa ndetse bisa nkaho intego zamaze kugenda zigerwaho. Ibinyamakuru bimwe na bimwe byamaze kuvuga neza ko habaye tombe ndetse ikibuga cy'indege cyamaze kwigarurirwa na M23, ariko kandi benshi baravuga neza ko imirwano igikomeje bitaraba confirme 100%, ariko bagendeye ku mubare w'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bagaragaye bahunga ndetse basa naho bafite bimwe mu byo bari gucikisha byabarizwaga kuri iki kibuga cy'indege, bakaza kwisanga bamaze kuba bagotwa ndetse bazengurukwa. Ibi rero biratanga amakuru yemeza neza ko Alliance Fleuve Congo AFC M23 iri somo yamaze kuritanga mu buryo budasubirwaho, ndetse iki kibuga cy'indege kiri buze kuba kigiye mu maboko yabo bidasubirwaho. Mu gihe M23 yabifashe ikibuga cy'indege kakigumana cya Karehe, bisa nkaho byabigabanyije umurindi ndetse n'imbaraga z'ingabo za leta ya Kongo, kuko hano haturukaga ibitero byinshi cyane byapangwaga n'iki gisirikare cya leta ya Kongo, by'umwihariko intwaro zaturukaga ku butaka bw'u Burundi. Ibi rero nibyo biri kuvugwa ko benshi mu basirikare b'igisirikare cya M23 batangiye kwataka, ndetse haje n'izindi ramporo nyuma y'uko ingabo za leta ya Kongo zageragezaga kwihagararaho ahangaha za Karehe, ariko bikaza kurangira igisirikare cya M23 nacyo kizanye izindi imbaraga z'umurengera. Turakomeza gukurikirana iby'ikibuga cy'indege cya Karehe n'ikibatombe, gusa uko bigaragara haracyari imirwano, ariko M23 nihabwa amahirwe yo kugumana iki kibuga. Amakuru aragaragaza neza kandi ko ku butaka bw'u Burundi ibintu bitoroshye kugeza kuri ubu ngubu. Abatavuga rumwe na Tshisekedi ndetse badahuza nyine nuko Tshisekedi akorana na perezida w'u Burundi, bisa nkaho perezida w'u Burundi aba batavuga rumwe nawe bari kumugera amajanja, aho bongeye kunyuruza intwaro, nkuko bivuga neza ko ubiko bw'intwaro habuzemo intwaro nyinshi cyane, bivugwa neza ko zishobora kuba zarahawe abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bari kwitegura kuba batembagaza ku butegetsi y'umukuru w'igihugu, by'umwihariko barimo Red Tabara baherereye mu ishyamba rya Kibira. Ubwoba n'igitutu ni byose kuri General Nevo, uvuga neza ko hari aba hafi ye batamwifuriza neza, ndetse uyu mugabo ushinjwa kuba afata ibyemezo asa naho ahubutse nyuma y'uko yirukanye Lieutenant cyangwa se Second Lieutenant, uyu ni Lieutenant Colonel Odindasi. Benshi bavuga neza ko ari amaherere nyuma y'uko hashyikiriye amashusho ku mbuga nkoranyambaga agaragaza uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi atonganya uyu mugabo amuziza ko umushinga bari barakoze ngo w'ubworozi bw'inkwavu bisa nkaho hasa n'ahanyurujwe amafaranga mu bijyanye n'inyubako. Uko byagaragaye uyu mugabo yageragezaga kumusobanurira uko imitungo yagiye ikoreshwa ndetse n'uko byagiye bigenda, ariko bisa nkaho uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi atabyumvisha, icyahise gituma amusezerera ndetse amwirukana mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB. Umurongo w'abasirikare b'igisirikare cya M23 nyuma yo kuvumbura neza ko intege nkeya z'igisirikare cya leta ya Kongo zamaze kugaragara. Ubu tuvugana umurongo w'abasirikare hafi ibihumbi bigera muri 10 biciyemo ibice bigera kuri 3, ariko byemejwe neza ko ari ibihumbi bigomba kugera muri 20 bigomba kwerekeza i Kinshasa hafi neza, aho bazajya barekura amakompra n'amadrone byose bikagwa mu mujyi Kinshasa neza hafi n'ingoro y'umukuru w'igihugu ndetse no ku nteko ishinga amategeko kwa Tshisekedi. Ubu tuvugana ubwoba ni bwose mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo nyuma yo kubona umuteguro wa M23. Abasirikare biganjemo abakomando bafashe uyu mwanzuro ku itegeko rya General Nziramakenge Emmanuel, General Sultani Makengo uyoboye izi ngabo, kandi n'abandi bayobozi ba M23 byamaze kumenyekana neza ko abenshi bamaze gupanga umupangu nyuma y'uko M23 yari maze iminsi yohereza abasirikare benshi cyane muri Kivu y'Amajyepfo, aho bagomba guhagurukira mu bice M23 yimukiyemo nyuma yo kurekura ibice bya Plaine d'Ruzizi ndetse n'ahandi. Ubu tuvugana harumvikana ubwoba bukomeye cyane ibisirikare yaba FARDC, abarundi n'abandi bafatikanya n'izi ngabo. Ubwoba bwabatashye, abasore b'intare za Sarambwe biteguye ndetse bamaze kwerekeza mu bice nk'uko amakuru bigaragaza. Ku murongo wa telefone abaturage twahamagaye baherereye mwabira bica babonye uyu murongo w'izi ngabo bisa nkaho batubwiye neza ko
ibi ngibi byari nko kwerekana neza ko batangiye iki gikorwa. Ubundi hari amakamyo menshi cyane baje kujyamo akomeza imbere. Warikare Kisangani ibice byinshi byamaze kuba Tombe ndetse Intare za Sarambwe abakomando bazo bamaze kwerekeza imbere, bagenda bategura inzira kugira ngo bataza kugwa mu mitego ndetse n'ambushi y'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ubwoba ni bwose hakurya ku ngabo za leta i Kinshasa. Tshisekedi akomeje kujya ku gitutu, arabwirwa neza ko atanacunze neza yaza gukubitwa kudeta, uretse ko no kugera muri uyu mujyi wa Kinshasa bigoye. Benshi bemeza neza ko mama 23 ishaka kuhegera kugira ngo igibone uko iharasa byoroshye, kuko kuyigarurira aho bisa naho bitahita abikunda. Abasirikare benshi cyane b'Intare za Sarambwe bagaragaranye murare ku maso ndetse basa naho ibi bintu bari babinyotewe cyane, kuko bagiye babwirwa kenshi ko gahunda ari kujya i Kinshasa bagakuraho leta ya Waginga, nkuko bagiye babwirwa na General Makenga ubwo bakoraga amakosi agiye atandukanye. Ibi kandi biravugwa mu gihe mama 23 yari maze hafi amezi abiri soya abasirikare barenga 13,000, abasirikare bashya bikanjemo abo mu itsinda rikomeye cyane ry'igisirikare, itsinda ridasanzwe ritabaraho rukomeye, kandi abangaba bakaba aribo bifashishwa mu operation agiye atandukanye. Ubu tuvugana rero hamaze kumvikana ikimeze nkaho ari impuruza. Tshisekedi araboroga, aratabaza, aribaza ibigiye kumubaho mu gihe we afite gahunda yo guhindura itegeko nshinga ngo akume ku butegetsi, mu gihe abaturage baba bamugiriye icyizere. We akomeje nanone guterwa ubwoba nuko igitutu gikomeye cyane mama 23 none higiye kujya imuhumekera mu bitugu neza yamugezeho ahangaha hafi n'ibiro bye. Induru zitangiye kuvuga rero, imiryango ishinzwe amahoro yamaze gusa niterana Tshisekedi, kuko abenshi bamaze kubona neza ko ari umunyamanyanga. Igisirikare kandi cy'Intare za Sarambwe cyagaragaje urundi rwego rudasanzwe rwa kajugujugu z'intambara ziri guturuka mu bice bya Karehe ku kibuga cy'indege cya Kavumu, naho mama 23 yongeye kuhagurukiriza amadrone. Bivugwa neza ko ari kugenda areba imbere aho berekera niba nta mitego cyangwa se ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo bihari bashobora kuza kwisangamo bikaza kubagiraho ingaruka zikomeye cyane. Ibi kandi biravugwa neza ko izi drone n'indege ari byo kurinda umutekano w'ikirere kugira ngo igisirikare cya leta ya Kongo kitaza kuba cyabarasaho muri uru rugendo. Kandi bivugwa neza ko aba basirikare batagomba kugendera mu kivunge, bamaze gucamwa amatsinda akomeye cyane, bamwe bakanyura ibice bitandukanye kugira ngo baze kugira aho bahurira bitewe na mapu bafite. Benshi baravuga neza ko technique na tactique mu buryo bw'urugamba kwa advancinga bakubita batababarira hard tank y'insazi ari byo bigiye kuranga iki gisirikare cy'Intare za Sarambwe. Gikomeje mu by'ukuri kugaragaza ko gifite inyota yo gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Intare za Sarambwe kandi zikomeje kugaragaza neza ko mu bijyanye na diplomasi ari naho bakomeje gutsinda Tshisekedi, agakomeza gusebera mu mahanga. Mu bijyanye na politiki na diplomasi baramurangije neza. Ubu hasigaye urugamba narwo rutari runini cyane, kuko n'ubundi igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyamaze gutsindwa uru rugamba rugikubita. Imirwano irakomeje mu bice bitandukanye. Benshi baravuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo aho bigeze aha, uretse kwemera ibiganiro nabyo mama 23 ishobora kubita cyemeye, nta yindi shuwa ihari. Intare za Sarambwe zikomeje kugenda nta uzitambika, dore ko ibi bice ingabo z'abarundi benshi baza niba zishobora kubigiramo ndetse cyangwa zikaba zakoherezwa muri ibice zikarekura umujyi wa Uvira nawo wugarijwe kugeza ubu. Twirwaneho iraturuka hejuru Minembwe na Mikenke ibarasa amakompora mu ishyamba rya Mikenke. Bikagaragara neza ko mu gihe baba barekuye gatoya uyu mujyi nawo Twirwaneho amaduba ashobora kuwufata, nubwo bavuga neza ko mama 23 bakiri kumwe mbiri muri ibi bice. Ibintu rero biragaragaza neza ko Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bamaze kujya mu mayira abiri, babuze icyo gukora. Barajya hakurya gutangira Intare za Sarambwe. Uyu mujyi wa Uvira urafatwa, kandi bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi we aricyo kimuhangayikishije, kuko uyu mujyi bahana imbibi ndetse avuga neza ko ataturana n'izi nyeshyamba nk'uko yagiye abivuga. Kandi bigaragara neza ko Uburundi budafite umubare munini w'abasirikare bitewe n'abagiye bagwa kuri urugamba, ku buryo bashobora kuba deployinga muri ibi bice. Ibi rero biraza kugenda bigira ingaruka zikomeye cyane kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ese aratabaza abandi? Haragaruka ingabo za Angola, kandi twarabonye ejo imirambo yabo yoherezwa Kinshasa nyuma yuko baguye hariya hafi na Puezero. Biraza kugenda bite? Aha se haraza kuza abacancuro ko nabo bagaragaye nk'abananiwe kurwanira muri ibice by'amashyamba ndetse no gukoresha amadrone bagiye bagabwaho ibitero, kugeza ubwo bamwe bikuye muri iyi mirwano bagasaba gusesa amasezerano bari bafitanye na Tshisekedi, maze bakaba
bakisubirira iwabo nk'uko banyuze ku butaka bw'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura bakongera guhabwa inzira bagataha bakerekana neza kuko batekerezaga urugamba atari ko rumeze ndetse ibintu bisa naho bitandukanye nuko babyibwiraga. Ubu tuvugana hakomeje kumvikana umwuka mubi utari mwiza hagati ya perezida y'igihugu cy'u Burundi nabo bayoborana iki gihugu by'umwihariko inzego za gisirikare ku bijyanye n'icyemezo cyo kohereza abasirikare kuri ubutaka bwa Kongo. Ibisa nkaho byamaze gushyira muri krize ikomeye cyane iki gihugu cy'u Burundi nk'uko bigenda bitangazwa. Amakuru agezweho noneho ibintu bimaze kujya mu buryo byamaze kwemezwa neza ko AFC M23 imigambi yayo yamaze kwemezwa ndetse aho bivugwa neza ko General Sultan Nziramakenga Emmanuel uyu uzwi nka General Sultan Makenga akaba n'umugaba mukuru w'igisirikare cya AFC M23 yasabwe kuvugana n'abo bayoborana iki gisirikare harimo Corneille Nangaa ndetse n'abandi nka Bertrand Bisimwa kwemeza ndetse bagashyira hanze idarapo rya Kivu Republic. Leta zunze ubumwe za Amerika ibihaye umugisha ndetse benshi baremeza neza ko igisigaye ari ukuza gukata ibice hagatangwa imipaka maze uzavogera undi hagati ya leta ya Kivu cyangwa se Kivu Republic ndetse n'igisirikare cyangwa se leta ya Kongo wazarasa cyangwa se agahungabanya ubusugire bw'ikindi gihugu mu gihe M23 yaba yamaze kubona ibi byangombwa byose yazahanwa n'amategeko mpuzamahanga. Ibi rero benshi baravuga neza ko bisa nkaho ari byo bigiye guteza ikimeze nkaho ari puresha kuri Tshisekedi nyuma y'uko kandi yasabwe kwemera akaza gukora ibyo abaturage bifuza batuye muri Kivu zombi. Bavuga neza ko batifuza Tshisekedi ndetse byanagaragajwe n'abaherereye muri diaspora bakoje imyigaragambyo myinshi ndetse abari mu gihugu cy'Ububiligi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi bose bagiye bahura bakigaragambya bavuga neza ko Tshisekedi bamurambiye ndetse ubwicanyi ari gukorera abari muri Kivu by'umwihariko abanyamurenge. Kuri ubu inama zakomeje guterana ndetse hakomeza kugenda hegeranywa ibimenyetso benshi bamaze kwerekana ukuri ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ubu butaka n'ubundi busa nkaho yamaze kubutakaza nta kabuza ndetse akaba amaze kubutakaza yarahatakarije abasirikare benshi cyane. Ibyo benshi bamunenga ko yanze kumva ibyo yasabwaga mbere kugeza ubwo M23 itarifuzaga ko iki gice cyacibwamo ari wo mwanzuro yafashe nyuma y'uko yabonye ko imirwano yari imaze kuba igihe kirekire ndetse n'ibice bimwe baramaze kubyigabiza. Ubundi bijya gutangiramo M23 yasabwaga guhabwa umwanya muri guverinoma nabo igisirikare cyabo kigashyirwa mu zindi ngabo ndetse haba mu badepite n'ahandi hakaba harimo bamwe muri uyu mutwe kuko nabo nabavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko b'abakongomani. Ibi Tshisekedi yagiye abirwanyiriza kuravuga ko ari abanyamahanga mu gihe bamucanagaho umuriro bakomeza kugenda bamusaba ibiganiro bareba uko bayoborana ndetse bakaza gufashanya gushyira hamwe bagateza imbere iki gihugu cya Kongo ndetse ivangura ryo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse niyo muri Kivu y'Amajyaruguru rikorerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda rigahagarara nuko amahogoro agahinda mu bice bitandukanye. Ariko ibi Tshisekedi ntabwo yigeze abyumva ndetse yakomeje kuvuga neza ko aba ari abanyamahanga ngo bishyize hamwe baturutse mu bihugu by'Ubugande n'u Rwanda ndetse ngo na bamwe b'abakongomani. Ibi rero ngo ntiyabyumva, yagerageje kumva ndetse kugira ngo bishyirwe mu bikorwa aza kwisangamo M23 yarabonye ndetse yarasobanukiwe imbaraga zayo yaramaze gukaba ibice bitandukanye birimo n'umujyi wa Goma bitakimukundiye. Ahakomeje kugenda hakorwa ibiganiro bitandukanye by'amahoro abarimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Uburusiya Sergei Lavrov ndetse n'abandi bagaragaje neza ko Tshisekedi yakoze amakosa akomeye cyane yo kwanga kumva M23 ndetse bamwereka neza ko aho bigezeho ubwo ari we wakabaye yisaba ibiganiro. Ibi Tshisekedi ntabwo yakomeje kubyumva bigeza aho hafatwa umwanzuro ukomeye cyane kuba uyu mugabo yatakaza ibi bice. Benshi baravuga neza ko ari bwo buryo busigaye bwagarura amahoro kuko ibitero n'ubundi ntabwo bizabura mu gihe ingabo za leta ya Kongo ziba ziri hakurya M23 iri hakuno barasana umunsi ku munsi bacengana mu mijyi itandukanye. Nyamara benshi bemeza neza ko ibice bitandukanye M23 ifite yabo umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu ndetse n'ahandi hose amahoro ahinda mu gihe ibice n'ubundi birimo ingabo za leta ya Kongo hacyumvikana amasasu abaturage baho baboroga bataka umunsi ku munsi bavuga neza ko batamerewe neza.
ni ibintu rero bikomeje kugaragaza igitutu Tshisekedi akomeje kujyaho nyuma yo kwanga ibyo yasabwe. Bisa nkaho mama 23 ngo yaba yasabwe kuba yategura ibijyanye n'idarapo ndetse n'indirimbo izubahiriza iki gihugu. Ibi byose bikaba biri tayari isaha n'isaha ashobora kuza abo mu miryango ishinzwe ibihugu ndetse n'ububanyi n'amahanga bakaba bashyiraho imipaka itandukanye. Aho iki Kivu Republic, aho iyi Kivu Republic ya mama 23 izabikora ku bihugu bitandukanye birimo Kongo biyomoyeho, DRC, u Rwanda, u Burundi ndetse n'Ubugande ndetse na Tanzania, ndetse ibi kandi bikazaba bigaragara neza ko izabikora no ku kiyaga cya Tanganyika. Nyine ibyo benshi bavuga neza ko iki gihugu cyaba ari kimwe mu bihugu bibayeho neza ndetse bifite ubutaka bunini bukunguhayeho iby'agaciro ndetse bunakora kuri iki gice cy'ikiyaga kinini nka Tanganyika, ibyakorohereza ibi bice gutera imbere. Abakongomani baturuka mu bice bya Rubaya ndetse na za Masisi, ahantu hagiye hatandukanye, ndetse baturutse mu bice nka bya Minembwe, ibice bitandukanye, aba bose bivugwa neza ko bazahita bategura ikimeze nkaho ari imishinga ikomeye cyane yo kuza guteza imbere iwabo, kuko bishobora kugaragara neza ko iki gice gishobora guhita kinatera imbere ku rwego rurenze iki gice gisanzwe kirimo iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ni ukuvuga ngo benshi baha amahirwe ko iki gice iterambere ryaho rizihuta ndetse hakaba ahantu hakomeye cyane kurusha ahasanzwe hayoborwa na Tshisekedi. Biravugwa neza ko rero ibice bitandukanye baturutse Birere, Masisi n'ahandi bose baherereye muri diaspora ndetse n'abaherereye mu bihugu by'ibituranyi bahunze kubera intambara bashobora gutaha ndetse mu gihe gitoya abandi bagakora imishinga iteza imbere iwabo. Ni mu gihe kandi bivuga neza ko amahanga yamaze kumva ko iki kibazo kigomba gukemurwa. Benshi bakomeje kuvuga neza ko igihangayikishije Amerika ari amabuye y'agaciro. Nibyo koko amabuye y'agaciro kandi amenshi ari mu bice 23 yafashe. Benshi bemeza neza ko bimaze kujya mu buryo aribwo Amerika yagiye akorana na mama 23 mu kuyigurira ndetse aya mabuye mu buryo bworoshye cyane. Amakampani akomeye y'Abashinwa nayo ari mu bice nka za Rubaya aracyakorana na mama 23 nk'ibisanzwe, ariko ibi ntabwo biza guhagarika umugambi wamaze kugenda ushyirwa mu bikorwa ndetse byemezwa neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo kugeza ubu ngubu basa n'abamaze guhagurukirwa ku buryo bukomeye cyane. Ibitero byerekeza Minembwe byahise bikumirwa kugeza ubu ngubu, aho mama 23 yari yaramaze kubahiriza uruhande rwayo rw'amasezerano ya Washington kurekura biriya bice yamaze kurekura bya Rubaya n'ahandi na za Plene. Kugeza kuri ubu rero igisirikare cya Kongo cyo kikaba cyarakomeje kuvunira ibiti mu matwi mu mugambi wo kurwanya FDLR. Ibi rero bikomeje kugaragaza ko Tshisekedi ari we wizize kuba yatakaza ubu butaka. Ni inkuru zigezweho ariko zikaba inkuru mbi cyane ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi. Ubu tuvugana twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge zongeye gutanga isomo cyane ku basirikare b'u Burundi. Abarebye imirwano ikomeye cyane bemeza neza ko na n'ubu hari imirambo y'ingabo z'u Burundi yandagaye mu mihanda ya Minembwe. Imihana itandukanye yari yagerageje kugabwamo ibitero bikomeye cyane n'izi ngabo z'Abarundi ndetse na Wazalendo, ariko twirwaneho yabashije kubahagarika ndetse ibakubita itababariye. Amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya twirwaneho cyongeye gukora ibitendo bikomeye cyane. Abasirikare b'Abarundi baguye muri imirwano ni benshi cyane, ariko nanone hari kwibazwa ikiri gutuma izi ngabo z'Abarundi zikomeje kugwa ku rugamba mu gihe 23 bavugaga neza ko ariyo yazihangayikishije itakiri ku mirongo y'imbere ku rugamba, yamaze gusubira inyuma kubaka ibindi birindiro bishya, ndetse twirwaneho ikomeje kugenda ikora ibikorwa bikomeye cyane birimo guhashyiza ingabo. Nyamara benshi bakagenda babyitirira 23 ngo bari kumwe ndetse barakorana umunsi ku munsi. Benshi banemeza neza ko hari ingabo nyinshi cyane za 23 ngo zamaze kwimukira muri twirwaneho. Ibyo benshi bavuga neza ko izi ari inzitwazo za Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi, ahubwo ari ikimwaro n'isoni bakomeje kugaragaza nyuma y'uko twirwaneho ingabo zirwanaho ndetse zidafite ibikoresho karabutaka nk'ibyabo, ariko zikaba zikomeje kugenda zirwanisha ubwenge n'umutima, zigakomeza kugenda zibakuraho ibitendo bikomeye cyane. Ubu tuvugana rero abasirikare b'u Burundi ni benshi cyane baguye mu mirwano ikomeye cyane yazindutse hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse cyari kiri kumwe n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Wazalendo, bahanganye ku buryo bukomeye cyane n'iki gisirikare cya twirwaneho. Twirwaneho ikomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe muri systeme z'imirwanire neza fotokopi ya 23 ya mitego itandukanye Abarundi bagwagamo bisa nkaho
naho bari kongera kwigwamo ku ruhande rwa Twirwaneho, noneho bikaza guhumira kumara ariko kuko baba bagenda bazi neza ko ibintu ari amahoro. Nyuma y'uko M23 yaba yararekuye ibi bice, bumva ko ibintu bishobora kuza kuborohera, nyamara barahura n'akazi gakomeye cyane. Imirambo ni myinshi cyane, aho bivugwa neza ko abasirikare b'u Burundi harimo n'abakomeye bagera kuri 3 baguye muri ibi bice. Abandi basirikare basanzwe nabo ni benshi cyane. Abarundi babashije gukura mayiti zabo muri iyi mihanda nyuma y'imirwano, ariko hari abatabashije gukurwa muri ibi bice nyuma y'uko hari abari bandagaye mu bice byegereye aho Twirwaneho igikontorora. Ibintu bivugwa neza ko ubu tuvugana imirambo y'ingabo z'abarundi abaturage benshi cyane bayibonye ubwo bazindukaga mu mirimo yabo. Ibi rero bigakomeza kugenda bitera agahinda gakomeye cyane. Abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa Kongo ndetse n'abari ku butaka bw'u Burundi kwakira izi nkuru za buri munsi z'abasirikare babo bari kugwa ku rugamba, ibi ni igisebo ndetse benshi bemeza neza ko ari ikimwaro gikomeye cyane, ariko kandi bakemeza neza ko ntacyo kubikoraho gihari nk'uko bigenda bigaragara. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo rero bakomeje kugaragaza neza ko aba basirikare batwirwaneho ngo bafite imbaraga zidasanzwe zitandukanye n'izo bari bitezweho. Benshi aho bahera bavuga neza ko M23 ngo iri kubakoreramo, ariko birengagije imyitozo ndetse n'amasomo agiye atandukanye bagiye bakorana, kuko hashize igihe kinini cyane bisa nkaho Twirwaneho na M23 bari gukorana byeruye, kuko n'ubundi icyo barwaniraga ari kimwe, ndetse M23 yatangaga support ku buryo bukomeye cyane ku bitero yaburizagamo byari bije Minembwe biturutse mu bice nka Puezero. Ubu tuvugana rero Twirwaneho iri kubyikorera, ni nayo mpamvu aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi barimo baratungurwa ku buryo bukomeye cyane. Byongeye guteza imyivumbagatanyo ikomeye cyane hakurya i Bujumbura mu nteko ishinga amategeko. Haravugwa itegeko rishya rishobora kuza gutorwa, ariko nanone mu nzego za gisirikare eta majoro iraterana ikanzura imyanzuro. Nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi General Nyene Cyubahiro Evariste Ndayishimiye akayirengaho agakora ibyo yifuza, kuko afite ibyo yavuganye na perezida w'igihugu cya Kongo birimo kumwoherereza aba basirikare. Byo kugeza ubu bamwe mu basirikare bakomakomeye batumva ndetse bafata nkaho ari ibintu byo kugambanira igihugu. Ubu tuvugana haratumijwe inama ishobora kuza kuba mu masaha ari imbere, ariko benshi bemeza neza ko ishobora kuza gufatirwamo imyanzuro ishobora kuba mibi cyane kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, aho abasirikare bakomeye cyane barimo n'umugaba mukuru w'izi ngabo General Prime Niyongabo bamaze kugaragaza neza ko batari kwishimira ingabo zabo zikomeje gutikirira kuri ubu butaka, nyuma y'uko bumvaga neza ko M23 nirekura ibi bice biri hafi n'umupaka wabo bazaba bahakura abasirikare. Ibi rero siko perezida w'igihugu we abyumva, ndetse ahubwo bisa nkaho mu minsi iri imbere ashobora koherezayo abandi basirikare ngo bajye gutanga umusada, nyuma y'uko abo yohereje bagiye bahatikirira. Nimba rusange ibyo byagiye bishingurwamo ingabo z'abarundi byamaze kumenyekana, hari abasirikare ibihumbi n'ibihumbi bashyinguye mu mva rusange, nyamara ku butaka bw'u Burundi bakagomeza kugenda babeshywa ko abasirikare babo ngo baturutse igisirikare. Ibi bikabwirwa imiryango y'abahoze mu gisirikare. Ibintu rero bikomeje kugenda biteza imyivumbagatanyo, aho benshi cyane bari kuvuga ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari kwitakariza amanota mu buryo ubwo ari bwo bwose mu bijyanye no kuba yakongera gutorwa mu matora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa umwaka utaha, aho benshi batangiye kumutakariza icyizere bavuga neza ko uyu mugabo kongera kumutora ari ukwishyira muri risike, ndetse ko bisa nkaho u Burundi ntaho yabukuye naho yabujyanye. Ni inkuru zigaragaza neza ko Tshisekedi nawe akomeje kuzenguruka hamagara umuyisi n'umugenzi asaba intwaro, ababwira ko afite zahabu ndetse n'ibirombe, nyamara ibice bavuga ugasanga bikontororwa na M23. Ubwo nuko ngo ni ibice byo muri Kivu y'Amajyaruguru nka za Rubaya n'inkengero zaho ahabarizwa amabuye y'agaciro mu bwoko bwa koruta menshi cyane. Tshisekedi rero agenda avuga neza ko afite ngo amabuye n'ibirombe byinshi cyane, mu gihe benshi bagaragaza neza ko yerekana ibirombe biri mu bice adakontorora ndetse binafite kampani akorana na M23 asanzwe acukura amabuye y'agaciro. Ibi rero Tshisekedi bikaza kugenda bimutesha amanota, kuko agenda murika imitungo adafite mu maboko. Ibyagiye bituma n'ingabo zitandukanye yaba iza Leta z'Ubumwe za Amerika yagiye asaba umunsi ku munsi ndetse n'iz'Ububirigi ntabigeze baza muri ubwo buryo ngo baze kumufasha nk'uko yabyifuzaga, dore ko we yagaragaza neza ko ashaka ubutasi ndetse n'ingabo za Leta z'Ubumwe za Amerika ngo bikaza kumufasha kwirukana M23
2023 nyamara Donald J Trump perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika asa n'uwagiye umurerega igihe kinini cyane nk'uko benshi cyane bagiye babigaragaza. Ni imirwano rero ikomeje kuba Tshisekedi akabura icyo ayikoraho uretse guhamagara, ndetse aho nta yandi mahitamo afite ku ngabo ze zikomeje kugaragaza intege nkeya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya AFC M23 cyongeye kwisuganya ndetse kigategura ibikoresho karundura. Ni ibikoresho birimo tanka z'intambara, ibimodoka binini cyane ndetse n'intwaro zo mu bwoko bwa BM24 Combat, ndetse n'ibindi bikoresho abasirikare bari tayari bamaze gutegura ibikapu ndetse n'impamba ihagije. Uribaza ngo M23 igiye he? Ni amakuru agaragaza neza ko M23 yongeye kugaragara mu muhanda uturuka Bukavu werekeza Uvira. Birumvikana neza ko ari muri za nzira M23 yari maze igihe isa naho yanyuzemo isubira inyuma, ndetse yaje kurekura ibice bitewe no kubahiriza ibiganiro by'amahoro nk'uko byagiye bitangazwa. Kuri ubu ngubu igihungano cyose ku gisirikare cya Leta ya Kongo FARDC cyamaze kwigabiza ibi bice, ndetse haragaragara ibitero bikomeye cyane M23 isa yamaze kuzenguruka igisirikare cya Leta ya Kongo. Bamwe baribaza batese ibingibi byaba ari systeme M23 yazanye yo kugira ngo izacucumize ingabo neza yitonze, kuko byagaragaye neza ko M23 yamaze kubazenguruka ndetse itangira gukora icyo twakita nk'umurongo y'ibimodoka n'ibitwaro byerekeza mu bice nka Kabunambo, Sange, Plaine d'Or, Ruzizi, Bijombo n'ahandi bari bararekuye. Akomeje kugenda humvikana amakompura aremereye cyane, imbunda nini gusa nizo zirimo zirarasa. Ubu tuvugana intare za Sarambwe zariye Karungu nyuma yuko hakomeje kumvikana n'ibisa nkaho ari amakuru yemeza neza ko abasirikare b'igisirikare cya Leta ya Kongo batangiye guhunga bafata ibikapu. M23 imanukanye ibimodoka biremereye cyane by'intambara. Ndaje nkubwire uko iyi systeme M23 iyikora ku buryo biyoroheye cyane no kuba yagaruka muri ibi bice. Nanone ndakubwira ibikomeye cyane igisirikare cya M23 natwirwaneho cyongeye gukoresha drone ku yindi ncuro, aho cyamaze guhabya ku buryo bukomeye cyane ingabo za Leta ya Kongo zerereye mu bice nka za Puezero, aho abarundi bongeye kwirukanka kandi bakiruka amasigamana bagasiga bimwe mu bikoresho byabo nyuma yuko drone ebyiri za M23 zimaze kubataka mu kigo cyabo cya gisirikare, aho bisa nkaho byakomeje kugenda bibagora. M23 ibyo yari yapanze bisa nkaho bihindutse ku munota wa nyuma, ndetse benshi bagahita bavuga neza ko intare za Sarambwe zagarutse mu tuntu twabo. Uyu mujyi wa Uvira ushobora kongera kwigarurirwa. Ni inkuru zigezweho zisobanura byinshi cyane, rero ndakubwira ibijyanye n'igaruka rya M23, ariko nanone nkubwire n'iki gitero cya drone ndibukugere no mu Burundi, nkubwire imyivumbagatanyo muri Leta Majoro igisirikare cy'u Burundi cyamaze kugaragaramo ibice bigera kuri 3. Namakuru akomeye cyane agezweho none hayemeza neza ko rero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyongeye guhura n'uruva gusenya nyuma yuko M23 yaje gusanga ibirimo atari byo, ndetse no kurekura biriya bice ari amakosa akomeye cyane. Ibyatumye General Nziramakenga Emmanuel uzwi nka General Sultan Makenga ategeka abasore kongera kwikusanya ndetse bagafata ibikoresho, dore ko bari tayari n'ubundi n'abari bagiye mu bice bya Warikare na Kisangani bose baraye bagarutse. Ubu nabo bamanukanye n'abandi basore biteguye kwambarira urugamba. Ibimodoka by'intambara biremereye cyane byahamuye abasirikare b'igisirikare cya Leta ya Kongo. Ibi kandi biragaragazwa nuko M23 itanyuze inzira imwe. Ni umuhanda mugari uturuka Bukavu werekeza Uvira. Ni ukuvuga ngo ni umuhanda uturuka Bukavu werekeza muri bice M23 yarekuye muri Plaine d'Or, Ruzizi, Bijombo, Sange ndetse n'ahandi nka za Kabunambo. Hose igisirikare cya Leta ya Kongo gishobora kongera kuhahurira n'uruva gusenya, kuko M23 yaje kohereza ingabo nyinshi cyane zamaze kugenda zibazenguruka mwa bwa buryo bwayo. Ya misozi M23 yahozemo abasore batangiye kuyisatira. Ibyateye igitutu gikomeye cyane cy'igisirikare cya Leta ya Kongo gisa naho gifashe umwanzuro wo gutangira gusubira inyuma. Haragaragara ibimodoka by'intambara bya M23 bitatangiye kongera umuvuduko, bisa nkaho bamaze kumenya amakuru ko izo ngabo zamaze kujyaho igitutu. Ariko ubu tuvugana hari bariyeri ya mbere bivugwa neza ko ingabo za Leta ya Kongo
Kongo zifatikanyije n'abarundi zari ziriho zamaze gukubitwa ndetse bivugwa neza ko hapfiriye abarenga 13 abandi birukanka amasigamana. na 23 igarukanye umujinya n'imbaraga zidasanzwe muri ibi bice aho bisa nkaho kwihagarika biri buze kugorana. Benshi bakomeje kwibaza niba impamvu 23 yararekuye ibi bice yaba yamaze gukemuka, ariko nanone benshi bakemeza neza ko ari uko 23 yari ikomeje kujya igabwaho ibitero n'iki gisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri kiba nk'igishaka kuyisubiza inyuma no muri ibi bice yaje kuba igeramo. 23 yagaragaje imbaraga zidasanzwe n'umuvuduko kuzenguruka izi ngabo ziri muri ibi bice by'umwihariko bya Purene ndetse n'inkengero zaho. Abasore b'intare za Sarambwe bongeye kwirukana igisirikare cya leta ya Kongo mu misozi bahozemo. Ibintu birakomeye cyane, amakompura aremereye cyane niyo ari kumvikana, imbunda ntoya ntumbwire mwabira bice, ibintu birakomeye cyane. Abasirikare rero b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kugaragara basa n'abari kwiyegeranya ngo baze kongera gushyira intwaro ku rutugu nk'uko byagaragaye, ariko ntabwo biza kubakundira kuko kongera gusohokana intwaro ahantu biraza kugorana kuko intare za Sarambwe zisa n'izabamaze kubagota. Hari inzira imwe kandi n'urugendo rutari rutoya rwo guturuka muri bice werekeza mu mujyi wa Uvira aho bashobora kuza kwifashisha zimwe mu modoka birukanka amasigamana, abandi bakagenda na miguru kugira ngo babashe guhagarika umurindi wa 23. Byo ntibikunda, ahubwo nukuza kwirukanka amasigamana bagasiga buri kimwe bakareba ko bagira mu birindiro byo mu mujyi wa Uvira wenda aho hashobora kuba hakiri agahenge. Ubu tuvugana harumvikana ibiturika biremereye cyane. Mana yanjye 23 igaragaje urundi rwego rutunguranye. Ku murongo wa telefone abanyamakuru benshi cyane bakomeje guhamagara abavugizi baba AFC 23 kugira ngo babaze ibijyanye n'igitumye bagaruka igitaraganya, gusa nta muvugizi wa 23 washatse kugira icyo atangaza. Ariko ubu tuvugana humvikanye ibiturika biremereye byumvikanishije ko n'igisirikare cya leta ya Kongo cyabanje kugerageza kwirwana, ariko birangira bibaye iby'ubusa. Turakomeza gukubwira iby'iyi nkuru yo kugaruka kwa 23 noneho ikabigarukanya imbaraga kandi ikabikora mu masaha make cyane. Ubu tuvugana ibice byose by'imisozi miremire 23 yakontorejagamo Purene ndetse n'ibindi bice abasore bamaze kubyataka ku buryo bukomeye cyane, rusasu ruravuza ubuha. Nanone humvikanye drone za 23 zigera kuri 2 zibasiye ibirindiro by'ingabo z'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo. Benshi baremeza neza ko ubu ngubu agahinda ari kose mu gisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bongeye kwibasirwa neza hafi n'ibirindiro byerekeza Puezero. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya 23 bongeye gusa n'abitera hejuru nyuma yo guhangamuriza ingabo za leta ya Kongo zari zimaze iminsi zihapangira ibitero ndetse biremereye. Namakuru agezweho noneho ibi turabyita iki? 23 yongeye gukora icyo twakita agashya gakomeye cyane, ikosora ku gisirikare cya AFC 23 kimaze guhereza iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi FDNB, ndetse biravugwa neza ko iyi operasiyo y'ikinyejana neza. Namakuru agezweho nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa 23 imaze gutwika imodoka zigera ku 8. ni imodoka zirimo izi ntambara ntoya, imodoka zimeze nk'ari sefu zitwara abayobozi b'igisirikare, imodoka kandi irimo na ambulance igenda inyuma y'izi modoka nyuma yuko babakeka ko hagize ikitambika cyangwa hakaba agisida hashobora guhita hatangwa ubufasha bw'ibanze cyangwa se ubuvuzi bw'ibanze. Ibi 23 irabisoje neza ku makompura n'amarokete. Bivugwa neza ko hari n'imitego irimo amagrenade yaremaze gutegwa muri uyu muhanda. Ni inzira ituruka mu bice bya Mikenke yerekeza hafi na Puezero ku munara, ariko kandi ibi bice bya Puezero 23 ifite igice kontrola ni nacyo kinini. Ingabo za leta ya Kongo igice cyazo ndetse n'abarundi bisa nkaho ari igice kinitaruye AFC 23. Mu kuza rero abasirikare bakomeye mu gisirikare cya leta ya Kongo bari bacungiwe umutekano ukomeye cyane mu kirere. Drone zigera kuri 2 zisirikira zigenda zireba ko ibintu ari amahoro. Bari bashyiriweho cortege ikomeye cyane, imodoka z'intambara ndetse abagiye mbere bagenda babungabunga umutekano ku muhanda. Bivugwa neza ko bisa nkaho 23 bari kuyikeka ariko bakavuga neza ko n'icyaba bagihandoringa kuko nta birindiro bya FCM 23 biri muri uyu umuhanda mu by'ukuri bigaragara neza ko unanyura mu ishyamba, ariko bikaza kugaragara neza ko uyu muhanda ariwo wabereyemo ibitendo bikomeye cyane. 23 mu ikorosi ryahitwa
ku Mujagi neza aha ni muri iri shyamba abasirikare ba M23 bari bamaze gutegura icyo twakita nka ambushi, ariko na ambushi yatezwe ikurikiwe n'andi makompura menshi cyane. Kuri ubu ngubu abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo benshi cyane bamaze kugwa muri iki gitero, ariko kandi ntabwo twakwita igitero kuko M23 yari yamaze kuba yashyira ibirindiro hafi aho ndetse hepfo na ruguru y'umuhanda, aho yateze mu muhanda ibiturika, ndetse ibi biturika kandi byari bikurikiwe n'abasirikare bari bamaze kwitegura, bagombaga guhita basheringa nta gutekereza, ndetse harimo n'imbunda ziremereye cyane zagombaga guturitsa iyi miryango ya sefu y'aya mamodoka yari arimo abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Nk'uko bigaragara aba basirikare kandi bisa nk'aho ari abasirikare batari bazi neza ko M23 ishobora kuza kugira ubushobozi, kuko bivugwa neza ko hari hashize iminsi ibiri hakorwa patrouille muri izi nzira, maze igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kikaza gutanga raporo ko ibintu ari amahoro nta sasu rikivuga, ndetse ko ubwirinzi buhari butazahangarwa. Ibi kandi byaje gutuma izi drone zasengurukaga mu kirere nazo ziza gutungurwa, kuko bisa naho ntacyo zigeze zibona, kuko ubusanzwe drone ziba zishobora gusikaninga zikaza kugenda zireba ibiri ku butaka niba nta mitego cyangwa se ibirindiro by'abasirikare bihari, kuko muri iri shyamba kureba bigoye. Iyi drone ibi bifitiye ubushobozi, benshi baribaza uko M23 ibi yabikoze, bagatekereza neza ko yashoboraga kuba yarahacukuye indake zigera kuri ebyiri, yaba iya hepfo y'umuhanda ndetse na ruguru y'umuhanda, kugira ngo iyi operasiyo ize kugenda neza. Ubu tuvugana ni agahinda gakomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarundi muri rusange. Abari bagiye gusurwa bivugwa neza ko bamaze kwifata amapfubyi. Ibi byose byari ukwiga urugamba ngo barebe uko bakongera imbaraga zikomeye cyane muri iki gice. Niyo mpamvu hari haza abayobozi bo mu nzego za gisirikare, bivugwa neza ko bari biturukiye i Kinshasa. Umutekano wari wakajijwe ku rwego ndengakamere, ariko benshi cyane baribaza icyabanyuzemo kugira ngo M23 batungure kuri uru rwego. Ubu tuvugana i Kinshasa ni agahinda gakomeye cyane. Abasirikare basigaye bakomeje kurasana na M23, ariko banarwana gukura iyi mirambo ahangaha, kuko bisa nkaho bitari borohere. Hasigaye imodoka zigera kuri enye nk'uko bigaragara, izindi zahiye, ndetse bivugwa neza ko abasirikare bagerageje kuba basaba ramforo, kandi bikavugwa neza ko itatinze cyane, ariko M23 ntabwo yari ifite gahunda yo kujya muri duel yo guhangana cyane muri ibice, kuko bisa nkaho nta birindiro bikomeye hafite. Yari ifite gahunda yo kuza kumvisha izi ngabo ikazitega iyi ambushi, kandi yagezweho 100%. Intare za Sarambwe mu kurasana nabo zisa naho zikavaringa zaje kurengera muri iri shyamba, maze abasigaye basigara barwana no gukura Maiti muri izi nzira, basigara barwana no kujyana inkomere. Iyi ambulance yaje kuba abana ntoya, baza kwifashisha izindi modoka, bivugwa neza ko zoherejwe. Ibintu rero bisa naho ari agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, cyongeye gukubitirwa mu bice bivugwa neza ko ari Mikenke neza nk'uko amakuru abigaragaza. Niki gitumye mu by'ukuri leta y'u Burundi yongera kwisanga iri kugwa mu mitego ikomeye cyane? M23 yongeye guta mu mutego ukomeye cyane ingabo z'abarundi nyuma y'uko ishize ibirindiro bikwanganye ndetse by'abasirikare benshi cyane hafi n'umupaka w'u Burundi. Neza ibyatumye u Burundi bujya kuri pressure. Biravugwa neza ko M23 yaje kumenya neza ko ingabo z'abarundi zifite gahunda yo kongera kudeployinga abandi basirikare baza ku gitugu, bakaza ku kibi n'ikiza, kugira ngo baze kuba bagerageza kuba hafi, kuko bisa nkaho M23 ifite ikintu gikomeye iri gutegura. Ibi byakozwe, ariko se byatanze iki? Benshi baravuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri ibyo kiri gukora hamwe n'abarundi ibyinshi bitari gutanga umusaruro, bitewe nuko M23 nk'uko byatangajwe na Tshisekedi ku munsi w'ejo mu nama ikomeye cyane yagiranye n'abanyamakuru ndetse n'abandi badiplomate, yavuze neza ko kwinjirirwa gukomeye cyane kwakozwe na AFC M23 ngo bakajya mu itumanaho ryabo bakumva ibyo bapanga by'urugamba, ingamba bafite ndetse nuko bazabikurikiranya. Ibituma M23 ifite amakuru yose y'ibyo baba bapanga gukora mu gihe bo batari babizi ko bamaze kwinjirirwa. Ibi benshi bakabihuza nuko icyo gisirikare cya AFC M23 ari cyo kiri kugenda kidomena nibura mu mezi agera kuri 2 ashize. Benshi bakabihuza n'aya mabanga Tshisekedi ndetse n'abakuru b'ingabo bivugiye neza ko bindiriwe na M23, ariko Tshisekedi we ntiyatinye kuvuga neza ngo ko ari u Rwanda
bwafashije M23 mu kwinjira mu masysteme y'itumanaho nubwo nta gihamya abitangira. Ibi rero birakomeza kugenda bishyira ku gitutu Tshisekedi ndetse na Neva biyemeje guhangana n'abaturage bo kuri ubutaka bwa Kongo baharanira uburenganzira bwabo. Nta gahinda gakomeye cyane n'ibihombo karabutaka byongeye kwisanga byamaze kwitura kuri perezida w'igihugu cya leta y'u Burundi. Uyu mugabo nyene cyubahiro Son Excellence General Evariste Ndayishimiye utegetse igihugu cy'u Burundi yongeye kwakira inkuru mbi cyane, n'inkuru ncamugongo, inkuru ishobora kuza gutuma benshi mu bakurikiranira hafi ibyo Burundi baza kugira neza ko ari imyaku cyangwa se akagambane gakomeye cyane nk'uko biri kuvugwa. Nanone byamaze kugaragara neza ko ubu tuvugana drone ebyiri zamaze gutwika intwaro zikomeye cyane z'igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi zanyuzwaga mu kiyaga cya Tanganyika. Induru ziravuze, ibintu birakomeye, u Burundi buraza kubaho gute? Izindi ntwaro ziratwitswe. Ni inkuru zivugwa neza ko harimo intwaro zo ku butaka zari zitwawe ndetse hakaza kugaragaramo n'andi mato mashya. Ibi byose izi drone bivugwa neza ko zishobora kuba ari za AFC M23 zamaze gutanga isomo rikomeye cyane. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko igisirikare cya AFC M23 cyongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane izi ngabo z'u Burundi neza mu kiyaga cya Tanganyika, ho haje drone ebyiri zibasha gutwika izi ntwaro. Bivugwa neza ko n'ubundi nyinshi zari zo guhangana na AFC M23, maze uyu mutwe wa AFC M23 wongera kwigaragaza neza ko wamaze gushyiraho ingamba zikomeye cyane z'ubwirinzi, ingamba zigamije guhangana n'ibi bitero nk'uko bigenda bigaragara. Ni inkuru igezweho ariko ikaza kuba inkuru y'agahinda gakomeye cyane ku butaka bw'u Burundi, kuko M23 noneho iri kuburizamo ibitero aho biri gutegurirwa. Intwaro zongeye gutwikwa, drone zigera kuri ebyiri zo mu bwoko bwa kamikazi zitwitse ibimodoka by'intambara byari bipakiye mu makontineri ari mu mato manini cyane nk'uko bigenda bigaragazwa. Intwaro zirwanira ku butaka, amato bivugwa neza ko izi zose zari ziturutse mu gihugu cya Tanzania, aho zari zimaze igihe kinini cyane bari kudiringa ibijyanye n'imisoro yazo ndetse n'ibijyanye naho ziturutse, kuko bivugwa neza ko zari ziturutse mu gihugu cy'Ububirigi. Amakuru akavuga neza ko zageze ku butaka bwa Tanzania ndetse zita zifatirwa mu buryo bisa naho ari impapuro zitabonekaga, ndetse Burundi buhitavuga neza ko ngo ari u Rwanda rwabitambitse, ariko ntaho byari bihuriye. Nyuma y'uko Burundi bumaze kubona ibyangombwa ndetse n'Ububirigi bukabijyamo, izi ntwaro zaje kurekurwa ku mwaro ku ruhande rwa Tanzania, nyamara kugera ku butaka bw'u Burundi habura ibirometero bike cyane bigera kuri 3 gusa, dore ko ahangaha kandi hari hamaze gutegurwa igisa nkaho ari korutege ikomeye cyane, ndetse no kuza kureba niba izi ntwaro izatumijwe arizo ntabwo zibashije kwambuka, haburaga ibura igihe gito cyane ngo zibe zabasha kuba zagera ku mwaro. AFC M23 niba ariyo ibikoze yabiteye igihombo gikomeye cyane, ariko nanone inatanga ubutumwa kuko izi ngabo z'u Burundi zakomeje kuyitambika ndetse kwibangamira no kwigabaho ibitero bitandukanye, kuba yafata umwanzuro initiative ikomeye cyane yo kuburizamo izi ntwari ikaza kuzigira nete rikazigira ubusa. Ni ikintu bisa nkaho cyaba ari ikintu kiri strategique mu bijyanye n'urugamba. Ubu tuvugana ingabo z'abarundi bivugwa neza ko ibice byose zereremo ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo hano mu bice byegereye Uvira, zatangiye gukora amayuzuro ndetse M23 yatangiye kuba isohoka mu bice byayo, ndetse aho yari ifite amakampa atandukanye, amatraining wing yose M23 yamaze kwigira imbere, kuko yamaze kubona neza ko aba basirikare b'u Burundi bafite igihunga n'ubwoba nyuma y'uko ibyari kubatabara bimaze kwangizwa ku buryo bugaragara. Ni inkuru zivuga neza ko ibi byamaze gutwikwa n'izi drone ndetse harokotse mbarwa. Bivugwa neza ko kandi harimo n'amadrone yarari mu makarito yayo, bivugwa neza ko yiganjemo drone nto cyane, bivugwa neza ko zari zitanzwe n'Ububirigi zigera kuri 200. Benshi bakibaza ikizi drone zari kuzakura, ariko bikavugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye atakira Ububirigi ababwira neza ko nta bikoresho birwana ndetse n'ibirinda afite, bakabaye bamufasha kugira ngo bazakorane mu migambi bari
gupanga. Ubu rero bisa nkaho ibi byose bimaze kuba imfabusa. Perezida w'igihugu cy'u Burundi utorohewe kugeza kuri ubu ngubu ufite ibibazo bikomeye cyane, abamurwanya mu gisirikare bakuru batamworoheye, bashaka no kumukura ku butegetsi, bari bamutera kudeta, abashaka kumuhitana nk'uko bikomeje kugenda bigaragaza ibimenyetso, abashaka kandi ko atazongera kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu kuko yatanzwe n'ishyaka rye rya CNDD FDD, ariko bikaba bitavugwaho rumwe. Ibi byose biri kumuhuriraho, umutwe ugashyuha, kamera nk'uwicariye intebe ishyushye, none n'ibikoresho yavugaga neza ko bigiye gutuma igihugu kiba kiri sefu muri ibi bihe bigoye kitangiye kwinjiramo mbere y'amatora, aho batekereza neza ko bashobora no kuzagabwaho ibitero na Red Tabara bikomeye cyane. None amakuru atugeraho aravuga neza ko bikubitaniyemo n'izi ntwaro ndetse umutungo ukomeye cyane w'u Burundi wamaze kuba utikira. Amakuru akavuga neza ko ubu tuvugana ingabo z'abamarine, ni ukuvuga ingabo zirwanira mu mazi ku ruhande rw'u Burundi, zagerageje kuza kureba ko ari icyo zaramura, ariko bisa nkaho byari byamaze kurangira. Ni inkuru y'agahinda rero. AFC M23 ntabwo irigamba iki gitero, dore ko M23 itanakunda kwigamba ibitero nk'ibi, gusa nanone nta official statement irigera isohora ivuga neza ko hari operation yakoze. Gusa ibi ni ingabo z'u Burundi ndetse na leta y'u Burundi bamaze kubivuga, kuko bavuga ngo neza ko nta wundi mwanzi bafite, nyamara birengagije neza ko bafite Red Tabara, nubwo bavuga neza ko idafite uburyo bwo kuza kugera muri ibi bice n'ibi bikoresho. Ni inkuru nyine yakomeje kugenda ibabaza abenshi cyane ku butaka bw'u Burundi. Ntabwo byoroshye rero. Nanone Tshisekedi we ibi byo akomeje kugenda bihomberamo, kuko uko ingabo z'abarundi zigenda zicika intege, zigenda zishira kuri ubutaka bwa Kongo, niko Tshisekedi nawe agenda yegera intsinzwi, yagenda yegera kwamburwa ibindi bice. Amakuru aravuga neza ko M23 yamaze kwigerera mu tundi duce nk'uko bitangazwa. Umujyi wa Tushunguti ndetse ahangaha ni muri Karehe wamaze kwigarurirwa ku munsi w'ejo, n'ibindi bice M23 ikomeje kwa advancing igaprofita ku buryo bukomeye cyane. Iki cyuho kiri muri izi ngabo za leta ya Kongo ndetse gikomeje kugenda kigaragazwa nuko bakomeze kugenda bakora amawizidoro basubira inyuma, gutsindwa gukomeye cyane kongeye kugaragara kuri izi ngabo. N'agahinda gakomeye cyane rero gakomeje kugaragara ku ngabo z'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu madefense atandukanye. Batangiye gushyira ibikoresho ku rutugu, abakora ingendo z'amaguru batangiye kugenda, ndetse abaza gukoresha imodoka harimo abakuru nabo bivugwa neza ko imodoka ziri buze kubakura mu madefense ari muri risike, kuko bakeka ko M23 ishobora kubataka isaha ku isaha. Ibintu ntabwo byoroshye mu bice M23 yavuyemo, ndetse bisa nkaho byamaze kuba isibaniro ikomeye cyane. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bongeye kugaragara mu bikorwa bisa na hari ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ndetse bafatikanyije na wazendo n'izi ngabo za leta ya Kongo. Ariko kandi diri yari hari nk'uko byamaze kumenyekana, benshi baremeza neza ko ari gahunda yo koherereza perezida w'igihugu cy'u Burundi aya mabuye y'agaciro, nk'uko kontara cyangwa se amasezerano yasinyanye n'iki gihugu cya Kongo cyangwa se na Tshisekedi muri rusange ibivuga. Ni amakuru yemeza neza ko ubu tuvugana ibice M23 yamaze kuvamo, ndetse bivugwa neza ko ari igitutu, ariko bakaza kwemeza neza ko ari ukubahiriza ibiganiro by'amahoro. Ibice biherereyemo amabuye y'agaciro by'umwihariko mu nkengero za Plaine de Ruzizi, aho hose hamaze kwigabizwa ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cy'abarundi. Basizemo abaturage bari gukora ikimeze nk'ubucakara. Ibi rero nibyo M23 yarebye ikaza kubona bidakwiye, ndetse iza gufata umwanzuro ukomeye cyane, ndetse umwanzuro waje gutera ubwoba, umwanzuro watunguye benshi cyane. Namakuru yemeza neza ko AFC M23 mu gitero gikomeye cyane yagabye ku bisirikare biherereye muri ibice yarekuye. Nivuga ibisirikare urumva abasirikare yaba ku ruhande rwa FARDC, wazalendo ndetse n'abarundi. Aba rero baje gutungurwa ku buryo bukomeye cyane M23 bacanaho umuriro maze bambura amazahabu. Bivugwa neza ko bari bamaze kugenda begeranye yagombaga kuherezwa ku butaka bw'u Burundi, ndetse M23 yongera kwisubiza ibi birombe ku buryo bukomeye cyane. Abaturage baturiye ibi birombe bari barafashwe bugwate, barajyanywe muri aya mabuye y'agaciro gucukura, ndetse batanahabwa inyishyu cyangwa se bataza kubikora nk'akazi. Abangaba bamaze kwishima cyane kuko bamaze kumera nk'ababohorwa, ariko kandi bemererwa gukomeza gukora iyi mirimo nta gahato, ndetse bahabwa ibihembo bihwanye n'ibyo bakoze. Ariko ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi ubu ngubu induru ni nyinshi cyane, bararasa muri ibi bice kugira ngo barebe ko M23
yakongera kubirekura, nyamara ubu tuvugana amabuye y'agaciro bivugwa neza ko yari apakiye mu mamodoka yamaze kujyanwa mu bice 23 ikontorora, ndetse bamaze kubambura aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi basa naho bamaze hafi icyumweru cyose baruhira ubusa, kuko ibyo bacukuye byose bamaze kubyamburwa na 23 yabikoze mu nyungu zayo, ariko nanone no mu nyungu z'abaturage no kwemera guhashya ndetse no